নাই খুব ভাল আমাৰ ওদালগুৰি যিটো প্ৰিমিয়াৰ লীগ ইয়াত আৰু আমাৰ ল'ৰাকেইটাই খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ওদালগুৰি চেম্পিয়ন হ'ল মোৰ সমষ্টি হাৰিল টংলা তথাপিও মানে খুব ভাল জজ যি আছে মই থাকোঁ আহি থকা দিনটোত তেওঁলোকে আৰু বহুত ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা মই ভাবিছোঁ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে মানে ক্ৰিকেটৰ মানে ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু নতুন উঠি অহা ল'ৰাবিলাকে সেইটোৰ দ্বাৰা যথেষ্ট এটা কনফিডেন্ট বিল্ড আপ হৈ যাব উৎসাহ হৈ যাব আৰু লাহে লাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কম্পিটিশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া স্কিলবিলাক ডেভেলপ হ'ব তেওঁলোকে মানে অলপ সব ক্ষেত্ৰতে মানে টেকনিকবিলাক মানে শিকি যাব পাৰিব গতিকে উদ্যোক্তাসকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन